กุมสังนิสมนิปทุมไม่นิสมทุมโทเลนีอันนี้Rainbow Mizo Channel ทิรตูเล่ง่ายทัดตูเตจิบายกันบุกเล่เท่าอาเจ้าตุนตุมาเฮียน Global Roundup กันในโดนาโคเวล่าทิลแข่งหลังสารจุเล่โคเวลมีเดียเต็นหันไงเวนเตกันทิรหกโดนาติจวนอนุนุงเบราManipur State บอยนาจุงจังอัปเดตกันรอนในโดนอันนี้อามาสเบราจวนมุสลิมรัมเวเวเตอินตีบอยนาเล่ทารุมทัวสิไปเตอันนี้กาตันตักเชียมไม่นะอัฟกันตาลิบันเตเล่อิรันอินการะบรุกทะเลตักอมฮีอินสวยมาสปอตเปียง Reuters News Agency report อันเป็กดันชวนอัฟกันเล่อิรันเฮียนบอร์ดาร์ทุยตักอันนี้เชอร์ตนาติชวนบอร์ดาระอินรีนาในอันนี้รัวเฮียนอันรำเวเวอาเฮียนลุยล่วงกลางเอามาเฮลุยจุงจังอาเฮียนอินรำนัททุงปออันเหล่าไซน์ตัวกุมสังขจักวัวสมสรีเลปฐุมาขันอิรันเล่อัฟกานิสถานสร์การเฮียนTreaty on Sharing Water ทีนอินรำนัทุทุงหันเหล่าเจียกเวเวตัวเฮลุยฮีอัฟกันตันหาปอยมองบกินอิรันตันลุยปอยมอตักอันบกะแห่งรำปันนิตเฮียนตุยเทียงลิมินตุรลักนาตันหันมังเวเวอาเฮลมันทริเวราเฮียนลุยติกังจัดจงเอโมอินรำปันนิสร์การตเฮียนมาลักนาอันในตุรอันนิลวะติจวนเฮลมันทริเวอร์ฮี disputed river อันทีนเฮทุทุงฮีอันไซน์เวเวอามาเซรัมปันนิเตเฮียนเอ็งไลมาอินฮันจอมไงลวันนี้ติจวนอิรันเล่อัฟกันตาลิบันอินการาเฮียนบวยนะอาลวินิรชวตันหุนจูตุนทัดตีลำได้โตข้าอันนี้บวยนะเนวเนวอันในชัวฮัปุนลุนชาวเตียลเตียลาอินกานะเฮียลอัตแห่งจุยตาอันนี้อิรันียนประธานอิบราฮิมไรจิจวนตุนทัดตีลำปังอาคารตาลิบันเฮาเตเฮียนกันรำชูงะลุยไปหมดตักไม่อินตูร์ตุยเทียงลิมมีปุยเต็นหันในนตุรตานะกันตุยลักนั่นแหละทายชิงตูเต็นอันทายจีนอันจอมนตุระอิริเกชันตุยลักนักกองตั้มตักกันเสียมนะลุยไปหมดตักจูกันอินรำนทุทุงบอเชียอินอัฟกันตาลิบันสร์การชวนมาลานิตีนอัปปุตาอันนี้เฮปูนะฮีอัฟกันตาลิบัน Foreign Minister อามิร์ขันมุตตะกีชวนช่างเลตินอิรันเฮียนเฮลุยปุยกังจัดเมกจงจางอาเฮียนอินปูโมนั่นแหละเบงเชงดังเสียมลวินไม่ชนะ face to face อินเบียกนะในตูรินมารอนลาเซกันดูนี่อาทิมาเซอิรันสร์การชวนเฮตาเฮียนอัฟกันสร์การเทียมเราทิลเลียนตักไม่ประคัดเอามาจู่ๆเฮลุยปุยอากังจาเมกชันฮีอันนี้บอกว่ากุมสังนีสมนิเลปขัดอาคารอัฟกันตาลิบันสร์การชวนกัมลขันดามอันตีกัมลขันตุยขวเลียนตักไม่อันเสียมาเฮฮีอัฟกานิสถานจฮาร์บุรจักดิสตริกชุงาอันนี้ติจวนเฮตุยขวอันเสียมาลุยปุยหันลักเป็นตากวังเฮียนเฮลมัดลุยอิรันรำชุงารอนลวงลุดจูนัสตะกินฮักเกียมาเฮลมัดลุยกังจานชันเล่ environmental concern อันทีนหันปูตบกอันนี้ติจวนอัฟกานิสถานสร์การจวนกุมสังขจักวัวสมสริปฐุมาอินเรมนัทุทุงกันเจียขานเฮลุยปุยกันลักเป็นนะไลน์ฮีปมเตลนิตีนอันใช้เวทุง The Print ชวนอันรีพอร์ตดานินอัฟกันอิรัเนียนเฮลมันริเวอร์วอเตอร์ทรีตี้ of 1973เฮียนอัฟกันฮีเฮลุยปุยนาร์ลมาอมอันนิจอกบางอินอัฟกานิสถานสร์การเฮียนเฮลุยปุยฮีอันคอยดังลำพัลสักเมียเหล่าจูอันนี้ละวะมาเซอินเรมนัทุทุงอาเฮียน second ขตาคิวบิกเมตรสมนิปัญญาจักินเฮลมันริเวอร์ฮีอิรันรำชุงอากุมตินินฮัลวงลุดตุรนียติจวนให้บักอาเฮียนเฮลมันลุยปุยฮีอิรันินอามาโมทิลดังอามันตุริน second ขตาคิวบิกเมตรลิเวลจักินลุยปุยฮีอิรันรำชุงอาฮัลวงลุดตุรอันนี้บกอันนี้ติจวนเฮทริตีอินรำนัทุทุงหอมเจียเบราจวนอิรันรำชุงอาเฮียนเฮลมันลุยปุยฮีกุมตินินเชคเคนขตาคิวบิกเมตรสมนิเลปรุกัจักินฮัลวงลุตุตีนะอันนี้เฮลมันริเวอร์ลุยเลนจงเลอลวนจักจงฮีอัตลังปุยจอรวลินคิวบิกเมตรจริตสมนิเวลเซตเลียนินฮัลวงอันนี้เฮลมันริเวอร์เฮียนอัฟกันรำชุงอาฮินดูคุสมาอุนเตนานาร์อันนี้อิรันเนนะอันอินรีนะบอร์ดาร์ไนไวตะกาอันนาร์ฮีเอามาเซกุมสังขจักวัวสมสริปฐุมาอินเรมนะอันเจียงจวน article number 5 อัฟกานิสถานเฮียน ownership อันไหนตุนีนะอันไหนทุ่งอันนี้ติจวนตุนนายเฮียนรำปันนิเตฮีกันสวยตากังคานอันอินวาวตนินอันอินปูตันตะเดวรังอา
ABC News Agency chuan hetianga hanin puton na le soi ho na hanlo nei to ata hian helui pui hi Iran ram chunga lut thi atlem tak tial awangin Iran sarkar chu anlungoi thei talawa sipai ten tunkar hindranikal ta khan silai lek chuakin Iran sipai tale Afghan Taliban sipai ta inkara inkana bordara athleng zuita ane Afghanistan le Iran inrina border hi Islamic Republic border tia soikher ania heng rampani te hi Islam sakho betu veve ania anin rina po Islamic Republic border tin an soikher bika inrini khan heng rampani sipai te hi nasatakin bordara hian anin kapzuita liam le nunna chan po anom nual bok ane inka na hachua tak nuwa hian Irana Deputy Police Chief General Qasem Rezaei chuan Iran State Media IRNR News Agency nena report apek dan chuan Taliban hota hian Indrin jing mataka khan silai anmet pok masa silai puana mun hi bordar tanga nai tak Iran Sistan area te Baluchistan province atale Afghan province of Nimrod sate ania Afghan Taliban ten hetianga silai handon me puawang hian civil mi jinga liam tur tam tak anoma thil tam tak ti chiat ania wantlang bungrole infrastructure tam tak chu anti chiani anti bok maswe hetianga Iranin hapu mek lai hian Afghan Interior Ministry thupuang tu Abdul Nafi Takor chuan Iran hian silai hanmet puak masa kanram chunga le anmani ram chunga mi pahnin nunna anchana Iran sipai te hian civil mi telam hoin silai hi hanme puawangin liam tur henge mozat anom bokani tin han pulet ve thung ane silai met puak masatua anin pu ve wang hian tu jok nge silai met puak masati hi hriat ani lowa amero chu bordara hian inkana voi khat achwa nuwa hian inkana hi topzui mai turangai ani lain tun Sunday kalta khan Iran le Afghan Taliban hota hi anin kapzui te zela Iran Police Chief General Ahmad Reza Radan chuan Afghan Taliban hota chu avauzui ta he thil thleng chungchanga hian tuna Afghanistana thunai na chalmek tu Afghan Taliban hoten bordara buaina hancho chho hi chanlet na takkan pedonani atia Afghan Taliban ta hian anrin phak rol wanain chanlet na hi an mudonani ati tuna heng rampani inkap mek Iran le Afghanistan Taliban hota hian sumdona konga in thunjam na lian tak anaya trade route poimo tak mai hanai boka thuthlung tam tak an sign boka mase chung han thuthlung jong ta chuan tuna ri chuan homzia hanai talo ane Afghan Taliban ai ma hian Iran hi sakhwana thila chuan sakhwana kalpui khir jok tu ania Tehran chuan thuchu an siam danin Taliban hota hian an mai chia ta chu sikul kal hanram ti saka chu wangchuan tu na Afghan ram chunga sarkar na chalmek tu Taliban sarkar hi direct takapom na kan nei lawani tin an puangjar zuita ani voinlama khan mirrorin report an pek dan chuan Iran Afghan bordara hian silai manga inbeina munthen khata achuak deuh ranga Taliban hota chuan video hantlang zara he video a alan dan chuan Iran based border naivai takaom chu Afghan sipai ta hian an nei hle towa Iranian border guard ta hi voina hian atlem bera mi pahni vel an kaplum ner hriat ania heng kana hian Taliban security force jinga mi pakhat chuan nunna achan nia an hriat thu an report bok heng Islam sakho betu ramveve Iran le Afghanistan ta buaina hi atop mai donin hriat lawa Iran sarkar chuan kanram chunga luipui ronluang lut chu akang chatmeka diglo taka thilanti hi Afghan sarkar hian siam thain supply tamjok tui hi haron luan lutirani lo chuan he buaina hi atop mai don lawani anti Masemi Dilisa ramlian takle ram hausa takmai Islam sakho betu tho United Arab Emirates UAE chuan Iran le Afghan Taliban ta hian inram na hanai thaina turin in biak na arot puya in biak na hi tunari chuan kalpui mekania heiwang hian bordara in ka na chu ti top lai lok ri ania Maswe Afghan Taliban tele Iranian border guard ta chu Afghan nena inrina border naivai taka hian sila cheng kausa angmain engti khuna po inkap mai thei tura in pein anin eput rangbok ane hetianga Iran le Afghan Taliban te inkara boruak thalo tak mai tension sang tak om meklai hian
Al Jazeera chuan voin mei ni som thuma report an pek dan chuan Moscow chuan Kiev khopui ha bei chun zom mek zela Moscow hian Kiev khopui van boru ka tanga hawa bei tran hun hi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine Air Defense Unit ta chuan nunna tam tak veng himin na thatakin han thokani tia apon jar nu loka ani Ukraine hian Russian drone le missile ta hi an kap thanem hle towa Al Jazeera in report an pek dan chuan hei hian mi jatam tak tanun na aveng hima hei wang hian Ukraine chuan an capital an khopui ber Kiev po ven him thei ani an beisaya beisena sang taknen hei hi an thirmeka heti lai hian meini somthum tukin jing ma takmaya khan Russian sipai ta chuan missile le drone mangin nasa takin hanon bai chunjom le ta ani Kiev region a maini lawin region dang mun thrang thranga po Moscow in van boru ka tanga bei na hanon nei thar le ta ni ti in hriat tirna tur air raid siren hari roi roya mi puite chi ai takin anpan lam tur por khrelawin hantlan chia Kiev mayor Vitaly Klitschko chuan tuna hian Kiev khopui chuan lian tham taka baina massive attack kan tok meka mi puite tom himna tur shelter han siam atangin tuma chuak lo turin hriat tirna ati chuak jui ngal ani Kiev region chunga district tam tak chu Moscow sipai te hian van boru ka tangin hanron baya Moscow in hebei pui ron thaka missile aron ka lule Kiev van boru ka drone hanron thlolu tir te hi tam tak chu ka thak ania Mase hebei pui thak nai hian Kiev khopui chu ahim vek thailowa building chongsang le lian zuala ta chuan poi khoi na anaya heng building atang hian mei al alo chuaka ti chuan rang takin chan chuan na thok tu pol ta chuan heng building lian tak tak chunga cheng mi pui henge mozat ta chu chan chuan na an thoka Kiev military administration an head Serhiy Popko chuan Russia hian Kiev khopui rombaina tan hian Iran ko chuak shahed drone hanron manga heng drone jinga somhniaya tamchu ka tha kania tukin tholeni jinga Russian sipaitan van boru ka tanga beipui hanron thak na hi last 24 hour darkar somhni pali kalta chunga beipui thak na trumthum hanron kalpuina ani towa tin tun tha mei tha chung hian van boru ka tanga Kiev khopuya beipui thak na voisom pasari anon kalpuina ni toni tin hanpung jarbok hetianga Russian sipaiten Kiev khopuya beipui hanthak meklai hian Russian khopui Moscow governor Andriy Vorobyov chuan Moscow khopui chuan drone manga beina kantok vetameka melma telaka in himna tur hmuna mi puite om theu turin kan hriat tir cheu ni tin thu chua asiam zui vele ta ani Al Jazeera chuan history thui tak thirlet point Russian capital Moscow hi drone manga beina tok khat tak ania tuntuma drone strike anai po hi thil thleng khat tak ani boka mase he drone strike awang hian nunna chantu ma anom lawa liam tur then khat chu anoma mase serious taka liam tur ro chu anom lo thunga tin building then khat po ti chiat ani nuala mase heng building chiate po hi chena salutuk chu ani lawani tin voin khan Moscow mayor hian hapung jarbok ani Al Jazeera hian report anpek zeldan chuan Ukraine sipaita thilti nidonta sela Ukraine ramchunga tang hian Russian capital Moscow khopui omna hi melzaruk somni vel ania kilometer zonga chut chuan kilometer sangkhat chuang jata hla om ania chuwang chuan Ukraine ramchunga tang hian he operation hi ti thei ani in harinom lawani antibok Moscow khopui chungzon van boruaka drone ron thlok ta hi enge mozat chu Moscow sipaitan an kap tha drone thren khat ta hi chu ka thak ani lowa chuizui thei po ani talo boka heiwang hian tu tenge Moscow khopui bei hian ron chea tu ta thilti bernge ni ti hi engma confirm thai ani ri lawani tin han report ani Russia in Ukraine harun tan tiratang khan tun thleng hian Moscow khopui chunga cheng mi puite mun himjok pana thiar chua hi voi khatma alom lawa tuntruma hian Moscow khopui chu ahim lawani ti chiang taka alan taka wangin Russian State News Agency RIA Novosti chuan report anpek danin Moscow khopui chunga building thren khatte mi puita chena mun chu ti chiat ani wangin Moscow khopui chung chimlam panga
Professor Naya Street natrangin mi puita chu mun himzo ka thiar chua ani tin apong jar veta Al Jazeera hian report anpek chunjom dan chuan Russian Telegram messaging channel kaltlangin report chi rang oma drone an ka thak zat chi hi hriat thei ani lova drone pali tanga somvel chu an kap thani in hriat ani tin an reporta drone an ka thak zat an soi hi a difference zaw hlea engza chiangen ka thak ti hi hriat thiam a har viau ani Western media than khat da chuan report anpek danin Moscow khopui chunga drone strike nei tu te hi tu tengen ni ti chu hriat niloma sela building lian tak tak te ti chiat ani wangin Russian official ten chiat na lian tham kan tok lowa nun na chana nom lowa ni tia an soi hi thiloi omlo ania thil than dan dik tak han thlir hian Russian Federation GI dan le Moscow khopui chunga mi puite han GI dan atang hian he drone strike awang hian nun na chan tam tak Russian mi pui zinga anom niin ha hriatani anti vethung hetiang ani meklai hian Al Jazeera chuan Bakhmut khopuya indona chungchang dar khatle minute samni vela report anpek dan chuan Bakhmut khopui inchu hian Russian sipaitale Ukraine sipaita hi kum khatnon mai anin do towa Russia chuan Bakhmut khopui hi kanla to ni tin an puang deuh renga Ukraine lam chuan Bakhmut khopui chunga hian an sipai hengamozat anom thu an puang deuh reng boka tuna hian Russian state media chuan a final natan Bakhmut khopuya indona chu atopta ne na kanchangta ni tin an claim leta mase Ukrainian military official ta chuan Bakhmut khopuya indona hi ala top lowa ne tu ma an lom lowa indona lian jok chu aronin herchuak le dona ni tin thu chua an siam ve thung Al Jazeera hian an report zeldan chuan NATO member ramsang ta chuan Ukraine nena hian Ralthum thar han supply belmek zelboka Ukraine hian tun thenga spring counter offensive ala kalpui lo hian omzia pakhat anaya NATO member ramten Ralthum anpek tur hi anla dong kim lowa heng jongjong hi don kim anai to hlea heng Ralthum te an don kim huna hian Russia in angai poimo le an thin lung chung rila anda territoria strike nei turin in buat saina an kalpui mek ani tin an pongjara Al Jazeera hian voin chun lama live update an nei chunjom na chuan Russian lawmaker Maxim Ivanov chuan tukin jinga khan Moscow chuan serious taka beina kantoka hei hi Russian capital bay ani voi khatna ania indo pui panni na nulampanga khan Russian capital Moscow hi engram main anla beilowa mase tukin jinga khan indo pui panni na atop nuwa Russian capital bay voi khat athlen na turin drone strike manga beina laom takchu Moscow hian atong tani atia hei hi thil thleng thar dik tak new reality ni atibok Al Jazeera chuan report an pek danin building lian le ropui tak tak tachu heng drone te hian an target ber ania Moscow khopui chunga building lian zual tachu target bi kan nei ania tam tak chu khoi chiat an nei ani tin an reporta Moscow police chuan heng drone jinga an ka thak then khat te hi ake themte charkhomin investigation han kalpui meka Moscow khopui tukin jinga han beina hian tu tenge in nam noi ti hi hriat chua antum don ani heti lai hian voin chun dar som pani vela Al Jazeera in report an pek dan chuan Ukraine capital Kyiv khopui beina tan Russian sipai ta chuan tukin jinga vek khan drone somthum le pakhat an ron tirluta atira khan drone antirlu zathi hriat mai thai anilowa mase heng drone somthum le pakhat jinga somni pakwa chu Ukrainian Air Defense Force ten ankap tha Russia hian tukin jinga chau khan baipui thak na hi ankal puitran lawa nijan dar som pakhat le minute somthum vela tang khan Ukraine capital Kyiv khopui hi an baitrana tukin jing darli le minute somthum thleng khan Ukraine capital Kyiv khopui hi an baichun joma Russia in drone somthum le pakhat strike nei tura Kyiv khopui van boruak le achevel khopui dai fem van boruak vela hanon tirlu baka hian missile nge mozat anon kaplut bokani tin Ukrainian Air Force chuan thuchua an siama war expert ten report an pek dan chuan Kyiv van boruak hi ven himna khau tak noya awmani ti achiang towa Ukraine hian air defense system engang chiange an nei ti hi chiang takin ahriat thai talawani antia
achan chu ponjar to sa western ramsang ten air defense system anpek tur te mang khachuan missile thlok chak tak tak tale drone tam tak ka thak ania chu chuan an tir chu Kyiv van boruak hi ven him anitowa Russian sipai tan hian beizui a harsa hle to dona hetiang taka air defense system tra Ukrainian hanai to nuwa hian Ukrainian president Volodymyr Zelensky chuan South Korea nena an air defense system chuan vor chu Ukraine tranpuina tana peturin hangena South Korea hian apedonem hriat alani lawani tin han reporta Mashe South Korean newspaper ten thuchu an siam dan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngen na hi South Korea sarkar chuan thutluk na siamin air defense system thachung chuang takmai Ukraine nena hian han pedona indona tuala Ukraine sipai ten han ra puwanga nunna tam tak an chan thrin Russian sipai ten ra puwa bom han kam thrin te sud na turin demining vehicle santi bom phum ruk te sud tu tur vehicle thatak mai chu South Korea hian peturin hadil boka heng jongjong hi US dollar makta duai jani somthum man vel hania chu South Korea hian pek chua atum don niin South Korean media te chuan report ante bok ani khovel mun ranga boina lian tak tak achuaka chuwang chuan mipui ten trale room na hantok meka thunai na le lalna inchuna wangin mipui ten nasa takin hantuara thina te thisan chuana te an mangai le handu tak tenen lo thai lawa in thren na atheng mek boka hetiang khovel kara hian Manipur state ta boina poin ziaum lam hapan thailawa India today chuan Manipur state chunga insurgent operation kalpui dan tur planning chu anon puangjarta ani hei hi mitam takta chuan Indian army ten armed group rang te vaukhana tana thuchu an siamani tin an soiloma mashe ainga poni sela insurgent operation anai dan tur chungchanga report an pek hi han thlir ho phatila Indian army ta chuan harsat na han to chanle operation han kalpui mek na boruak timuanom lo tu le boina le harsat na minthlan tu lian ber chu innocent people te han ni tin han soi chuak ta heng mi pui poi soi lo tharum thoa chewe si lo ta hi mitam tak ta chu sipai te malak na min thlop du lowin anjinga hian meichia te no pang thlangin antela Manipur state chunga armed group rang te hian anmani in ven himna human silatan heng poi khoina nei lo mi pui tele meichia te no pang thlang hian an mangmeka armed group rang te anchet na huna hian counterinsurgency operation kan nei thailo na turle frontline te kan thlen thailo na turin heng civilian poi soilo innocent people te hian mindang chathina sipai te kaltlang thailo tura heng mi pui ten kong pui handan chung hian mun tam taka chiat na athleng zui ngala thingtlang khuwa mun thran khat ta chu hal ania frontline na police camp ta chu han bai boka heng huna hian mi pui ten kong pui handan chung hian silayenge mozat an la boka thuan in thon ton na tam taka po lo lungai lo turle silai thar sipai ten an nei ang chu kan nei vedona engma lungai na tur haum lova ral thuam le silai enge mozat chu tuna hian kanron hon thleng trap to ni tin thuin thon ton na te hian han soi bokani anti hei hi Indian army noya in biak pona lama mithiam big spear corps anti ten an in biak pona te han chui zuina tranga han mu chua ania party ele bia in thren rangin party e te hian b te an chet dan tur han thrila Indian army te din munle thil thlen daneng kim an thril hrenga ti chuan khochunga le police station ate vacheber hi party b te ania party e in alahimani ti an hriatir hun chung jong chuan ancha chunjom zela khuate an hala police station te han bai boka tranpui tu dang police te hian an nei lo wangle ava tranpui tu turber army te mi pui poi soilo ten han dan betla ta wang hian an du tok in frontline area mun ranga party b te hi an vacha thaita ni anti mase hei hi India today in han report dan hania thilthan dan dik tak aniam ti ro chu kan hrechi lo na mase mi pui ten sipai te han dan thu kha kan ron soitowa khanen khan me belin sarkar do dal zonga chea mi pui te hi puin man khom vek tura thupek an chona ta na man ro tangkaya man tuma an thu phuat chop an thedar po thilni thei hani ve thobok ani Indian army te hian he thu chu an siam hi
tu te bernge ti an soi chuang lawa tribal tenge majority meitei ho te thil ti hi hriat fiat thei ani lo bok ani meitei mi pui te hian sipai te andang ve tho boka Imphal Valley le ache vela silai ruk bo atam le boka heiwang hian Indian Army ten thu chua an siam hi thu dik tak aloni ni poin majority meitei ho te che ta chungchang han soina po ang viau boka an thu pon zara hian mun ming han soi zongjong te hi thup bo ania he thu chuanen hian injom na nei niang taka langthei tur Nagaland digital chuan report an pea Imphal khopui chunga ral thuam atlem bera sangkhat chuang ruk bo ania round singkhat chuang zat amu ruk bo tel ani boka heng ral thuam hlom tak tak rubo tu te hi meitei group thren khat te ania mei ni thuma tharum thona achua tan phata tang khan ral thuam ruk bo thom hi hriat tur aum zui ngala ti chuan mei ni somni pasari le mei ni somni pariata te khan heng meitei group te hian police camp mun thrang tangin ral thuam sangkhat chuang zat an la chuaka heng ral thuam silai an lak chua te hi amu round singkhat chuang zat chu meitei group te hian an ru chuak ani tin an report bok heti lai hian Nagaland digital hian report an pek zel dan chuan hadam thak lo takin Manipur state chu aum chunjam zela Dalia tribal meichia ta chu pungkhomin central sarkar nena Manipur state in tribal te anop chin area tranga 105 vek tuma malakna anai mekna hian kanin kara hian fair taka rontlajep turin central sarkar chu kan phutani antia nimin thoton nia khan heng tribal meichia tia ansoi zo community tia ansoi bokte zo na thak tribal kan unau te hi sangkhat chuangjat mai India khopui ber kan capital Dalia an pungkhoma tribal tenan luat chin area mun tranga Manipur state sarkarin 10 tuma nasa taka malak mek na hi andulo zia lantir le au chua puin sit-in protest hi Dalia hian hannayani zofa tribal Manipur state chunga chengjong telaka hian rural na diktak justice chu kengko turin central sarkar hi kan phutani anti heibaka hian nimin lama kan video khan kan ron report to angin Union Home Minister Amit Shah chuan mipui Manipur state chunga homjongjong ta chuan Manipur state sarkar laka rin hlelna annai le an sarkar laka in ngangam lona annai jongjong ta chu noibo katum donani aloti toa mase heng Dalia zofa tribal pungkhom te hian central sarkar laka hian kanrin na kan ngata Manipur state sarkar laka hian rin na pakhatma kan ngat lawani antibo voin lama hian India media sang ta chuan zofa tribal tatana thulomam tak chu nichialo masela thilbai sai omle thudik jok India media ta hian an puang tanta niin ahriata NDTV chuan report an pek danin Manipur state ta thil thangme ka hian borok medmidmai tur hian hun tam jok kanma modonin ahriatani antia India Chief of Defence Staff General Anil Chauhan chuan thuchua asiama Manipur state chunga chile chini teinkara tharum thoa in baina chuak hian result thalo takmai anai chomeka he boina metmitura counterinsurgency operation kalpui turpo hian ti thei engma kan nei lawani ati notice translate ta tharum thoa in baina hian thakhat achuang ngei dona achan chu zofa tribal te reserve forest lana anchena tanga Manipur state sarkarin no chua atum wangin he boina hi achuaka boina achua tirkhan boina beng dai turin malakna chaktakin kalpuini se chuan boina te thamte kha me mi ani thaya masetuna chuan state pumpui hi tension sang tak boruak thalo tak noya aumeka politics manga inbumna political representation po nasatakin hapung chawa politician te tuiso borbor noya anomang tluk ani ati tichuan Manipur state chunga politician ta chuan dota inpu ton nale thudik lo vordar chu anthil tumber anita chu chuan boina hi me mi ain zualam hapan tirani atibo NDTV hian report anpek chunjam dan chuan Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur state governor chu thil thandan diktak jotin ahmutoa Manipur state chief minister N Biren Singh le council of minister ta chu ahmuto boka hebaka hian Union Home Minister Amit Shah hian top army official te baka
civil society organizations le Manipur state ta community franga an hroi tu tenen he tharum thoa in beina kalmek hi me mi ani theidan tur chungchang soi hoin in biakna anai puyani tin han report bok NDTV hian report an pek jeldan chuan Manipur state population pumpui tanga chuta za somruk pali vel how to majority meitai hota chuan tribal status an phut thi tribal te tan chuan dodal lo thai anilawa Manipur state ta tribal zongjong ta hi namle chikhat chau ni se chuan heng meitai hoten an thil phut thi thilom takpo ani thai mai thaya ma se nam chi rang peng dar tribal community rang anoma chung namte naw ta chu meitai community majority ta hian an chimral hi thil hlom tak ania scheduled tribe status an phut atang khan buaina hi achok zuita tichuan tuntheng hian confirm thai china mi somriat ayatamin nunna anchan towa union home minister hi Manipur state ta ala chamme ka wangin central sarkar hian eng tiangin nge malak don ti hriat anilowa New Delhi halokirle huna president nen in mungai turangai ania heta hian Manipur state ta thilthen dan chungchang soi hoin he state chungchanga malak dan turchu thutluk na ansiam rinani antibo The Free Press Journal chuan report anpek danin Indian Army Chief of Defence Staff Anil Chauhan chuan tuntheng hian buaina thlengmeka hian Indian Army 10 counterinsurgent operation hi annei theilawani ti apon baka Manipur state ta tharum thona achua chan diktak le tharum thona lian taka akal chhaujui zeltak na chan hi a trigger a cheng poimo berchu forest lan chunga zofa thingtlang ko hranga kumtam tak chung lo cheng to ta chu no chhuwa tuma Manipur state sarkar hian malak wangani tin apu bok ane maswe hai hi law and order kai noi thil thleng hani wangin state sarkarin boina thelmit tura malak na hi kan puime ka Manipur state chunga mi pui cheng zongjong ten dik taka rorel na anmu theina turle fer taka he boina hi chinfel ani theina turin thei top ka chhuwa dona he boina chingfela ti top tur hian hun tam tak kan mamo bela Mase heng community krang te hian in rem taka ram hi hanlo zui theina turle borok monom tak nuaya hanom zui le thei hi be seinai ro kanayani ati heti lai hian India Today notice chuan voin chama darsom pakhat le achan vevela khan report andron neya silai manga laom taka in beiton na athenga Arambai Tengol Milustan Hotele Manipur state 37 Assam Rifle Column Omek Tenen anin kara in kana rapthak takmai achuaka he in kana hian in namnoi group pakhat anom boka heipo hi meitai group tho ania ama sarkar nena in surrendera anral thuamte lotung to tu valley based insurgent groups VBIG militant anti tachu antelvea hei wang hian region pumpuya hayalat puan ania atira chuan in kana hi lian tham taka kalpuya nilowa Meini somnile pariata khan serua te suknu muna te in kana hi lian thamwak lowin achuaka tichuan zan darnga le minute somthum alorik chuan in kana hi lian tham takin achuak zuita hlom takin kalpui hani zuita ni anti valley based insurgent group militant hote hian tuna chuan metai arm group pakhat Arambai Tengol militant hote anthopa anzom toa anthok ho to ni ti chiang takin finfia ania Arambai Tengol ho banar tepo heng VBIG militant ho te hian antarani antibok India Today notice hian an report zeldan chuan heng meitai arm group pani Arambai Tengol le VBIG militant ho te hian anmamo khop silai hannei lo wangin Manipur state sarkar hnuaya Manipur police meitai commando ho te chuan silai le ral thuam dang hengemozat an pechuaka hei hi 37 Assam Rifle te machonna turatana anpe kanitin anpu tabok ani India Today notice hian meitai arm group Arambai Tengol militant hotele VBIG militant hotene na 37 Assam Rifles te in kana chungchang hi engma chipchiar takin thilthandan hriat thei ani rilowa detail kim changjok report thei kanron tumdonani antibok Ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai theite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong jong te khan
khongaya milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia